Assalomu alaykum. Har zaman maro bakuyash zavqi didar avarad. Чуба дер кадестен, чуба дер шидестен. Стоп. من شما دا انم خیلی مکیاژ میکنم کدامت کلیپ کردنش دی پیش کلیپات بیا. اگر شما را شریک گویان خفه نمیشین؟ Ака кушкар гуфтан шерик чӣ маъне мебарад? راست است که شما برای پول شده با موگم با جنگ شدین. Вақти як 5-6 та худо ка бе ягон ами чой ов мехӯрдум. حاضر چه؟ Ҳозир 10 та. Ами давиду ман хел ку ами авқоз ҷа хӯрдум, пишак ов уҷа дангала кардам, омадам мана айхона дангала кардам. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем. барои нест кардани кир, баровардани ришу мӯи сар, дарди меъдаю безурётӣ, доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. агар шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбеҳ шавед, пас аз доруҳои протеин бетсия ва гейнерҳои соф савдо истифода баред. доставка ба ҳама шаҳрҳои русия. дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. با شرکت صاف سودا مراجعت کنیم ان شاء الله دروی صاف میگیریم. سلام تماشابینان و مخلصان برنامه چهره آشنا. مهمون نوبتی برنامه چهره آشنا هستند حجم‌نگار شناخته علی جان زین‌الدین با تخلص کوچکر بتمن. ما برنامه چهره آشنا خوش آمدید. تشکر زیاد عبدالرحمن جان، تشکر زیاد که ما را دعوت کردید. مخلصان شما در کامنتاری ها بسیار خواهش کردن که ما با برنامه شما را دعوت کرده باشیم و ما نیز درخواست ایشان رو به نوبت گرفتیم و این لحظه ها کوشش میکنیم که یک صحبت خوب و خاطرمان درباره حیات و فعالیت شما کرده پیشکش ایشان کرده باشیم. تشکر زیاد عبدالرحمن جان، رحمت به اون برادرایی که ما را گفتن که به برنامه دعوت کنین. از اون رحمت می‌ندارم هر یک شما. و میخواستم نظر شما را درباره اون فهمیده باشم که برای چی محض جوده حج را انتخاب کردید؟ یعنی که حجم‌نگار شده، چی شما را وادار کرد؟ حجم‌نگار که بسیار ما در یک چی بودیم در مکتب اینترنتی رقم یک ما خوندیم در اونجا بسیارتر که خیلی اونجا وقتی زیقی بود، فقط زیق بودیم خیلی چخیل در اونجا که بگیم که بسیار بچه‌هایی که ختیمان بودند و همین خاطر میخواستم که فقط همین درچی ها فقط حجوی دا بازی کنم، مقصد بخندونم مردم همون بچه‌هایی که دارم دارن ختیم بودن بخندونمشون همه خیلی بعد برفت مقصد که دستگیری ها بودن. کی شما رو دستگیری کرد باری اول با صحنه قدم‌های نخستین خود رو با کمک کی گذاشتی؟ ما وقتی که میخواستم که صنعت کنم اول حافظی میخواستم حافظ شم، بعد همین گروه اقبال بود که بسیاری با جا میکنن که پشتی که من پشتی همون گروه اقبال بسیار سرودای بهترین میخوندن، ما هم سرودای ما را تقلید میکردم در همون کروژاکای مکتب میخوندم، بعد میگفتن که تو حافظ بعد همون خیلی مرا بردن خونه رادیو گفتن حافظ میشن در اونجا ششمخان بوده، بعد کمیته تلویزیون و رادیو رفتم در اونجا با ششمخان دعوا دادم، بعد ایسوسا با حج گذاشتم. مقصد یکمین بار مرا در جدای صنعت اکمل جمعیف مرا دستگیری کرده و استادی که در روی صحنه یعنی که در ساحه حج فخرالدین عربشو و دونجوان و موگامبو مرا خیلی دستگیری کرده تا همین درجه را اومدیم. بله. و از روی شنیدم یک وقتا شما در گروه عربشو کمپانی همچون حجم‌نگار فعالیت میکردید، برای چی امروز در این گروه فعالیت نمیکنید؟ سال 2007 بود. سال 2007 بود وقتی که فخرالدین جوانو را جمع کرد یک گروه ساخت، یعنی که گروه قایترما. گروه قایترما کرد مرا در اونجا همچون قطعه اکمل ما در یک برنامه‌شون رفتیم، ما همچون حافظ رفته بودیم در اونجا. بعد بسیار مهارت مرا که فخرالدین دید، بعد مرا فایرود کرد که بیاد قطعه ما کار کنم، مقصد که در همونجا همچون حجم‌نگار. بعد همون خیلی من رفتم حجم‌نگار
طولی 5 سال قطعی فخردین کار کردیم در گروه قیطرما. بعد ایوا یک سال دیگه هم خیلی پریریف میگن چی میگن خیلی دام گرفتیم یک دام گرفتیم. بعد دیگه جدا بودیم و فکر من در اینجا نبودیم. ما بعد با شهر دبی رفته بودم در اونجا کار میکردم. بعد اونجا آمدم قطعی اکمال کار میکردم در استودیو اکمال بودیم. بعد موگامبو یعنی که رحیم پروداکشن مرا زنگ میزنه میگه که همه خیلی با همروی موگامبو کار میکنیم مقصد که صحنه‌چه بزنیم. بعد گفتم مایلی. بعد هم خیلی با 6 سال دیگه قطعی موگامبو کار کردیم. امروز نمیخواید که با گروه عربشو برگردید همکاری کنید؟ اگه گروه عربشو نه گروه قیطرما بود. وقتی که گروه عربشو فخرین او گروه وقتی که خچا میبروید بعد یک گروه همی جوانو را جمع میکنه. اگه گروه پراکنده شید اگه نمیدونم اوزی در کجا کار کردیم همون بچه‌ای که خطیمو بودن عمر اکبر انتونی بودیم و بهروز قبیل و علی جون. در وقت مرا کوچکر نمیگفتن در اونجا علی جون اون داشت هم نومی خدم بود یعنی که عمر کلیچکم بود اونجا. بعد عمر میگفتن اول بعد با کوچکر با شما کی تخلص رو گذاشت. کوچکر اکمال نمیخوام اکمال جمعه در یک فیلمی گریزه ها. بعد آیستوستا همه خیلی با همراهی بهترین یکی پرودوسرینی که در همین تاجیکستان پرودوسر جوان منصور نگمتوف با او همکاری کردیم که با او شناسیدیم تا حاضر بگیم با همراهی اکمال با همراهی منصور نگمتوف و موگامبو کار و فعالیت کردیم. بله. و اینجا شما قید کردید که در اول سرود میخواندید. برای چی آوازخوان نشدید و حجم نگار شده؟ برای که بسیارتر دیدم که خیلی در جدای صنعت حافظی بسیار شدهستیان مردم حافظا بسیار شدهستیان و همین خاطر گفتم که به ما حجم گوش نکردن نه سرود داره؟ نه که ما قصد سرود نه برآوردم مقصد یک چند سرود برآوردم باور کنین همون چند که ما را گوش کردن همون قدر آدم‌ها کم شدن خیلی گوش نکردن دیگه گوش نکردن. اینجا قید کردید که 6 مقام میخوندید در کمیته تلویزیون و رادیو و این پوشیدن است که مخلصان 6 مقام نظر به استرادا کمتر هستند. اگه بسیار اصلا کلاسیک گوش میکنن اگه هستن اگه جوانایی که حوزی شاید استرادا نخونده یا رب نخونده در زمین خاطر گوش نکردن ممکن خیلی من نمیدونم میشه همه خیلی نشید. میتونید برای مخلصان 4 مصرع یگان ترانه یا 6 مقام از جای استرادی است پیشکش کنید؟ فقط را چی بخونم 6 مقام بخونم استرادا بخونم. الان ساعت 2 شب است به 6 مقام میشنویم بعد با در رفت برنامه باز استرادانیز میشنویم. فقط رمضان هر زمان ما را بکویش ذوق دیدار آورد. هر زمان ما را بکویش ذوق دیدار آورد. واو خیلی صدای شیرین مانند با 6 مقام. نمیشود که دوباره یک کوشش کنید برای آوازخوان شدن؟ امروز امکانیت های شما نظر به سالهای پیش خیلی زیاد شده است. اگه خشکم مونده اگه دیگه کی گوش میکنه؟ شکم او کردن مشکلات نیست. اسپورزال میره در یک ماه سپارتیم نمیشه. خیلی نمیدونم اگه کازی ما اوفیس شما باید میگن که همیرم اوفیسی یا که میگن همیرم اوفیزه به همین خاطر اگه همین حجنگار بسیار بسه و در دوام خوندن میگیریم اینه خیلی که یکی میخونه سرود حجوی. بعد با یک دختر نیز خواندگی است دیدن؟ با همراه سبرینه شوی و بسیار خواهرک عزیز که تو حضور ختیمای که در چلنج توپو بازی میکنه و بسیار در بین همین کدام بچه‌ای که ختیمون بودن در همین چلنج توپ بودن ایوایو با قوت برای که در تمام همین شرطو رنگی مستحکم خودش میگم که خفه شدی میگرده یک گام میگه ما تو عروسم ما شیرینه رو میگه. و بغیر از اون که شما در صحنه‌چه های حجوی نقش می‌آفرید در چند فیلم ها نیز نقش بازی کردید. کدام فیلم ها بودن؟ با دعوت کی رفتید؟ یکمین بار در فیلمی گریزه ها
яъне ки коргардони ҷавон Акмал Ҷумаев буд. Баъд дуюм дар филми Меҳмони нохонда, яъне ки Алишер Равшанов Киргалӣ дар оҷа буданд. Баъд ҳамихе Меҳмони нохонда, Шавҳар дар иҷора, бо чӣ буд, Овораи ишқ, бо якчанд киноҳои дигар ман дар киноҳо иштирок кардам. нақши киро бозӣ мекард? дар оҷа ман нақши ака бигем ки уқа бисёре нақш надоштам. ҳамиқа нақшое ки доштам ки салом алейкум бародаро, салом алейкум ба ҳама тамошобинон. Инак як конкурсиро мо реклама мекунем ки ба фикр михали конкурсҳоли набуд. Дар канали Jackpot як конкурсе мегзарад ки бо ҳамроҳии канали Tojikon Media ва Tojikon Group ва албатта канали Mario Original мо хостем ки ин конкурса ҳама каса бигзаронем. Бародаро, дар ин конкурси мо ҳастай Camry DSK, Camry 1 ва чӣ хеле ки мебинем дар инҷа хечбеки тайёр тонировка кардаги ништияги бад, Opel Caravan, Astra GI ва дути объёмни сечка Mercedes сечка. Ва гуфта намуна бародаро ки кадоме ки билети бисёр мехара, инами хечбек туҳфаш карда мешавад. И барои ҷои аввалай. Ҷои дуюм боша, касе ки дар ҷои дуюм билети бисёр мехара, ё ки я iPhone 12 ё ки $1,500 туҳфаш карда мешавад. Ва бародарои азиз, ба ғайр ай туҳфаҳои мо 40 та конверти 5000 рублаю, 30 та конверти 1000 сомона. Мо қариб ки ними билетҳоро аллакай фурӯхтем. Ҳамаги 3000 дона билет ай. Нархи билет боша 1000 рубл. Шумо метавонед ба 1000 рубл соҳиби яке ай туҳфаҳои қимати мо гардед. Конкурс дар канали Jackpot мегзарад ва бо ҳамроҳии Tojikon Group ва Tojikon Media, албатта Mario Original. Зинда боше бародаро, бахтона бисанҷен, шояд соҳиби яке аз туҳфаҳо гардед. мақсад дар дили ҳамун, яъне ки дар ҳамун гапҳои ман, дар ҳамун баъзе мерафтам ягон ҷо, ҳамун як гапа мегуфтанд ки то ҳозира мегӯянд ассалому алайкум. ҳамин гап то ҳозира ҳаста. Аки ман намедонам, ман ҳамира яке ҳамин хема дар болои девор мебурому, ахи мебинам ки духта вақте ки мара Гиргалӣ занг мезана мега ки балиу чӣ хела, коро чӣ хела рафтеса, пул мил чӣ хела пуларо ину мекунем. Ман дар ин параи девор шидагиам, ман мегӯям чӣ хели балиу, чӣ хели галиу, чӣ хели пул. Биё мегӯям ин хегав занем, хе овозот канда канда омадеса. Ман аки намедонам дар оҷа духтар шидагия. Кала ман девор мебурам ки мебинам я духтара ман ваё аёду мебурам, ман мегӯям ки ассалому алайкум духтараки хола. биё як чой бихӯрем охи, ё ки чойникотон чой дора. ҳамтари гапҳо рафта буд. ҳамин гап то ҳозир ҳаста. ва овозаҳо паҳн шуд ки гӯё ки муносибати шумо бо Мугам бо як вақт сар шуда аст, шумо ҷанг кардаед. сабабаш дар чӣ буд ва мухлисон гуфта метавонед? ака сабабша мо дар ҳамун барнома гуфта будем, ака ҳозир бо ака хубиша бигем ки мақсад ки Мугам бо дубора ҳамроҳӣ кор кардасем. бисёр хурсандам ба бисёр подписчикоам нависанд ки мо хеле хурсанд шудем ки шумо бо дубора якҷояен. раҳмат ба он нафаре ки моро дастгирӣ мекунанд ва то ҳозира мегӯянд ки бо Мугам бо ягон саҳначаи нав бибурем. насиб боша мо ҳатман саҳнаҳои нав ба нав бо ҳамроҳи Мугам бо мекунем. ва Самандар Качок чӣ барои чӣ ҷудо шудед? аку вай ман намедонам гап дар инҷа чӣ гап рафта, чон медонанд байни Сабрина Шоева ва Антошка чӣ гуфтагиян нагуфтагиян, дар байни мара қуш кардагиян. Деки ҳамин гапа бояд ман гап назанам. Вай хичон разбори хичон буд, мара қуш кардаг худаш. Мара қуш кард ки как бута ки ман дар уҷа ёра ҷанг намухта бошам. Деки Сабрина дар прямой эфир шура файрод кардагӣ буд ки биёина ман мардак борин, гуфт ина ман прямой эфир ман намекушам. биёина дар прямой эфир чӣ гапе дори биё гап за. гуфт ман тра мегӯям ки ту чӣ кор кардӣ, чӣ кор накардӣ. ба ҳамин хотир ман дигар қатӣ ба ё қуш нашидем гапҳошонда, разборошонда. баъдам хеда ҳама ҷон занг задак, як бародармон занг зад ки ман хидмат ай ва ё кандам. вай мара занг зад чӣ гап шид ки ман гуфтам ман намедонам чӣ гап шуда. вай гуфт ки как ki Самандар ай мо хуча канда боша. гуфтам ман ҳеҷ када дар гурӯҳмон ман ягон каса ба занҷир бастагӣ нестам. ман суми ягон тайвайро хӯрдагӣ нестам. барое ки ман фақат кадоме ки дар группаи ман меояд, ман фақат як гап мегӯям. ман мегӯям ки мада на сум бите, ман на шумода сум метам. ту мавод дори марҳамат сиёнка ки ман дар сиёнкаи ту иштирок мекунам, ту дар сиёнкаи ман иштирок мекунӣ. вақте ки ман маводи ман худам дар канали худ мепартам, маводи худ дар канали худ мепартам. барое ки як дигарфаҳмӣ мешавад. ман дар ягон саҳнаи ту кордор нестам, мақсад ки ту чӯба дар канали худ парти дар ман не. агар ки ҳамон худаш мардак боша, мақсад мега ки ман ҳамин коро дар ман дахолат надоштам. дар ягон пули ва чӣ қадар пул кор мекунад, чӣ қадар маблағ мегирам, ман кордор набудам. худаш агар мардак боша мега ки ман чӣ кор кардагиам. мақсад дар дар кор нест. якмон меган ку она як бузургвор як шеър дора.
мақсад ки мега ки Саъдие Шерозиё таълимаде Беҳзодро Беҳзод агар доно шавад санге занад устодро. Ба ҳамин хотир ҳар касе ки як пишти мо гап задак, ман медонам ки то ҳозир як пишти ма гап мезанад, якчанд SMS омада роҳӣ кардан, скрин кардан ки аммо одамои худаш скрин кардан роҳӣ кардан ки қафои ти қадар ақоратҳо мекунад, тра ҳар гапҳои безеб мезанад. Ман фақат як гап мегӯям ки ҳар касе ки қафои ма гапи бад мезанад, ман ба худо супурдам. Ман қуввати ҷангкунӣ надорам, ман ҷанговарам нестам. Ва як вақтҳо блогерҳо бисёр як чизи нав пайдо шуд дар ҷомеаи мо, пранк. Аз пишти ҳамин пранк ҳам чӣ проблемае шуда буд? Шуморо ба куҷое бурда будана? Пранк набуд, насиҳаткунӣ бурдан? Насиҳат, камтарак насиҳат буд. Пранк набуд, вай барномаи мо як барномаи нов дошт ки челленж стоп, яъне ки ранги прикаст, яъне ки мақсад ки ҳозир ма навбати тай ту бояд мара стопит, чизе ки мақсад ав мерези ай сарам чӣ кори мекунӣ намекунӣ, навбати тай. Вақти навбати ман шид ҳамихе, вақте ки Сабрина навбати Сабрина мешава Антошкара стоп мекунав ва баъд хаям хеле либосои чӣ мепӯшона шава ай сараш тихм мезана. Баъд кадом як ҳамун бигем ки як бесаводе ки мақсад ки як ҳамун видеоро худаш тамошо кардаги нест, ҳамунҷа мегира сурат мегира, ранги скриншот мекунаву дар чӣ мепартоя, дар фейсбук мепартоя ки ҳамёра чора бибинем ки мақсад ки як гудаки ноболиғи ки гӯё ки Антошкаи мо гап зада наметавонад, Антошкаи мо гингай, мақсад ки урам як ҳамуд скриншот кардагия ки хеле ранги ҳамун чиё борида, мақсад ин Антошкаи мо гап зада метавонад, мақсад дар ҳамаи саҳнаҳои мо боз кардагия тамоми бинандаҳо ӯро мешиносанд, мақсад ки ӯ ягон касали рӯӣ ҳам надорад. Ба ҳамин хотир хай моро аввалаш хуб шид ки мақсад ки моро бурдан ки гуфтанд ки мақсад ноболиға мумкин нест дар челленж стоп истифода бурдан. Ба ҳамин хотир мо ягон чи мо гуфти гапҳо хафа нестем, ба як чиз мо вақтмона як гуфти гапҳо дарс гирифтем ки ноболиға дар ҳамихе корҳое ки мақсад ки челленж стоп мумкин набуда. Ба ҳамин хотир мо ӯро айбайн гирифтему, то ҳозира мо челленж стоп ва қатъи Сабрина давом додем. Ва ба хотири мухлисони шумо ва бинандагони барномаи мо ягон латифаи шух. Я латифа. Бале. Мақсад дар як баранда, як рови нав кор медроя, журналиста нав кор медроя дар ҳамин чизи варзишо дада, варзиш да кор да медроя, баъд мавод мекунам, мавод намеёва, баъд мегӯям шаҳе бача ту хай коркунӣ бошӣ, бира кор кох, ягон мавод биёр, мақсад ки ягон чӣ бик результат ку. Баъд мегӯям ки ох чӣ кор кунам, охи ҷо мега она намеки ҷо бира як футбол рафтасе, бира ҳамура мега як сюжет ки биги биёр, охи мега хайрам мерава ки футбол тамом мешава. Мера футбол тамом шуда намедона кира бупурса ба як кас мегӯяд ки ҳамунҷа истудагия ба мегӯяд ки ассалому алайкум бародари азиз, шумо мегӯяд ки ҳамин бозиро шоҳид будем, чӣ хел бозӣ гузашт, мега бозӣ зур гузашт, бозӣ аҷоиб гузашт, не ки ҳамин футболистҳо мада маҳкум нашид, мега чӣ ба маҳкум нашид, мега ин футболистҳо ягон чӣ бозиро наметавонад, охи барои чӣ кор кардаг, мега мега ҳамин хел мега як ба як мераванд мезананд, мега удар гол намешавад, мезананд ин хел меша гол намешавад, ба мега ай ҳамада зур мега не ки варатар зур бозӣ кард, мега чӣ хел варатар, мега ана мехи варатара 10 та гол задан, балечко мега қасакиш задан, мега 10 та гол задан, шо бо балечкиш кард, о мега балечки бисёр варатарист хуб буда, мега 10 та гол ахурд не ки мухлисо балечки, ба мега ҳам варатарист ки буда, биё мара нишоти, мега ман бирам ҳам я интервью бигирам, варатарист ҳам варатарист ман худам будам, мега ӯ хича таъриф карда 10 та гол ахурд, бо хича таъриф карда. Ва як вақто шумо дар канали Наимҷони Саидалӣ як барномаро пеш мебурдед, шумо ҳамчун ровии барнома будед, барномаи мешиносӣ ё не, ва имрӯз ҳамун барнома омода ва таҳия карда намешавад. Барои чӣ? Барои чӣ ки бисёр то ҳозирам пурсидесам, подписчикон мепурсанд ки дар аврӯ мебинам, мегӯяд чӯба ҳамун барномаро пеш набурдесен. Бисёр Наимҷон дар ӯ барнома кӯшиш кард ки мақсад ки ҳунарманда бо ҳамроҳӣ, яъне ки рӯбарӯ бо мухлисонш бикунад. Бисёр Наим кӯшиш кард, бисёриёра мақсад ки бисёр ҳунармандора рӯбарӯ кардак, не ки баъзеҳора занг мезаданд мора, мақсад ки мара не хай ҳамун Наим бечора худаш Наим занг мезад ки акам хе барнома дорум марҳамат, бо пулам мақсад ки ваъдашон мекард ки биёин ам қабултон метавонам, мақсад дар ҳамун барнома иштирок кунем. баъзе мегуфтанд ҳо майли мегуфтанд, телефоношонро мекиштанд, мақсад ки ҳамихе кор шида. Баъд як хулосае омадем ки мақсад
ҳамин чиз ё манъ шид агар ки ӯзи ягон ҳунарманд набоша мақсад ки мо мақсад ки ҳам корро пеш мебарем. Ташаккури зиёд. ки ҳамун ҳунармандое боша ки мақсад буга ки ма барои мухлисон яъне ки барои ҳамун мухлисон ма ҷонма фидо мекунам. Мақсад ҳамин мухлис агар ки набоша ҳунарманд ҳеҷ чие. ҳамин як аст ки мақсад ки ҳамин ҳунарманда дастгирӣ мекуна мехоҳад ки ҳамонро бибина ба ҳамин хотир акн ман намедонам бисёр ҳунармандо ҳамин чиза рад карданд. Ба ҳамин хотир ҳамин чиз баҳс шид. ва қисмати дуюми барномаи мо ҳаст 10 савол ба шумо пешниҳод карда мешавад. кӯшиш кунед ки посухҳои дуруст аниқу дақиқ. омода ҳастед? ёдовар мешавем ки шумо барномаи чеҳраи ошноро аз канали Tojikon Group тамошо карда истодаед ва меҳмони барномаи мо ҳастанд ҳаҷмнигори шинохта бо тахаллуси кӯчкар Batman. ва ба шумо 10 савол инҷо пешниҳод мекунем. кӯшиш мекунед ки ба саволҳо посухҳои аниқ гардонед. агар омода бошед, саволи аввал. чигунае ки ба ҳамаи мухлисон маълум аст, шумо дар YouTube канал доред бо номи Кӯчкар TG ва дар онҷа саҳначаҳои ҳаҷви барномаҳо пешниҳоди мухлисони худатон мегардонед ва ба андешаи шумо аз ҳама барномаи хуб ва барномаи сердаромади шумо кадом барнома аст? барномаи Челленҷстоп ака сердаромад надорад ваю. барномаи Челленҷстоп бисёртар вай мо дар қатъи ҳамроҳи Сабрина гузарондастем. бисёр барномае ки мақсад Челленҷстоп дар оҷа ҳар як гапо мерава. мардум бо агар ки камтарам дерам кунем, мардум мегӯяд ки чуба дер кардестем, чуба дер шидестем. Стоп. ана ки Мероҷ зубнои пастара биёр. зубнои пастара биёр. И ҳамара Челленҷстоп мекунаву дар каналаш. ана мухлисони азиз, ана ми муаллифи Челленҷстоп дар барномаи чеҳраи ошно ози мо хича стоп кардем. инак ҷоштама бишакамол бестак. азир. ака апай Сабрина бибина мора ҳеч нагӯ. ҷошта бишаки мира. یا اول پیشونیش نمیشکیم مکیاژت میکنم مکیاژ میگن مکیاژی Tojikon Group من آفیزا بیاین ما شما دا انم خیلی مکیاژ میکنم کدامت کلیپ کدنش دی پیش کلیپات بیا خشروشی بس شای با فکرم مزیرشده ما با یک شرط پلی میگم خودتا که ما خاطر که برنامه ما جواب 9 سوال دیگه موندگیه تا آخری برنامه نمیخیر مثل همین زبنای پست را نمیشکیم. آزاد پلی. بعد میپرسن چرا دیر برومده سر با ما میگیم که خیلی حالی ما مواد گفتیم ای چیکار کردید سخته کستن خیلی اگه تو در این برنامه ما اگه اشتراک نمیکردی خیلی اگه سخن تراد نکردیم استاد گفتی ما ایستادم اگه مایلی برای که در این بازی ما اگه تو استاد دادی کل بیشتر در راه ما استاد میتونم بعد میگم که چوب استاد کردی تو نیستادی برای که در این استاد چالنجی ما تو یک کسی ما بوی نتیا یعنی که برنامه را ترک نکنه یگان کس در این برنامه درآمدن نمیتونه نه که موز من استاد نگو نه برای که تو اگه چخلی که اگه سخن کردی استاد گفتی ما ایستادم اگه چوب گفتی یک توزان نکنیم خیلی سوخته خریسه شما کم سوزینه یک سفید میشه گاب نیست تو نیستی نکی تشکر زیاد. سوال دوم حجم‌نگاری دوست داشته شما کی است؟ حجم‌نگاری دوست داشته ما همه هنرمندا ما بیشتر همه می کدومی که هنرمند اصیل مقصد در کارش دوست می‌داره ما همه مورا گفتی گپو دوست می‌دارم و حرمتشون نامش گفتن نمی‌دونم اگه همه هنرمند همش دوست می‌دارم حجم‌نگاری بعد می‌دیدش شما ما یگان تا حجم‌نگاری بعد می‌دیدن ندارم مقصد که همه شما چخیلی که هستن مقصد که من دوست شما می‌دارم همچون هنرمند همچون کارگری که مثلا کاری خچ دوست می‌دارم. سوال چهارم اگر شما را شرح گویان خفه نمیشین؟
ака кучкар гуфтан ширек чӣ ман инро ширек вақти ча кас дигара гуфтин خفه میشه نه؟ نه خفه اگه چه خیلی که میدونم تخلصی کوچکار دارم بس یکم کوچکار شده. پنجم راست است که شما برای پول شده با موگم با جنگ شدید. اگه کاری گذشته اگه خیلی این کارو بدن این کاری که مقصد که میگن که با گذشته صلوات. سوال ششم چند خودروگ رو در یک وقت خورده میتونید؟ من یک وقتی یک 5-6 تا خودروگ به یکون همی چای آو میخونم. آزی چی؟ آزی 10 تا. 10 تا را میخری یا خودروگ 5 تومن؟ 2 اسکا باشه. 3 اسکا باشه شما. خیلی چیه این 10 خیلی هم خیلی میخری که دیدن میشه. چند تا میخری؟ ما یک تا. یا دونو میخری؟ تی. برای خرانگ خودروگ نشیده. خیلی 2 تا ممکن بخرم اگر خودروگ به مزه باشه. همین رو بودرینگ داشته باشه، سبزی کاپوسنا داشته باشه. خب سوال هفتم راست است که شما رو در آسیا خوراک گربه را خورده شما صاحب خانه شما رو از خانهش پیش کرده؟ اوه خیلی کارو کشیده بود در اون مسکو در اون غریبی و نیاتی کار کنی رفته بودم خیلی در اونجا یک کاری افته بودم اول کار در رفتم کیدت من کرده بودم کار نیفتم کار بیکار بودم بعدم خیلی اجو نگاه میکردم یک خونه همونجا هم خیلی شی و خونه سرم کردم اوقات خیلی میدونی اوقات رستوران آوردگی بودن در اونجا پیشکش کو کاندا خیلی فاربچه شدگی بود ایام خودن یا رستوران گفتم یار دیدم که صاحبش نیست اوقات مونده همش پیشک خیلی نوز کردن تی اومدی سعود امی دویدم من خیلی کو امی اوقات جا خوردم پیشک اونجا دنگاله کردم اومدن من خونه دنگاله کردن سرت کردن چطور دیلایش گفتن چطور دیلایش چطور زبرد دا چلایی سوال هشتم راست است که شما با دبی رفتید در اونجا محکم شدید؟ ما موقتی همراهی سابرینا و برادر عزیز ما معروف جان رفتیم در اونجا و یا گذاشتن مرا نموندن گذاشتن برای چی؟ گفتن که جای تو همین ایرپورت خوک بگا بعد همون ایرپورت خوب آزده نموندن بدریم دوبای تماشا کنه نتونستیم؟ نتونستیم در این ایرپورت تماشا کنه بیزی از همه صحنه دوست داشته شما صحنه چه حجبی که خود شما دوستشونی داره نقل شما؟ ما یک صحنه داشتیم با همراهی موگم با دوراکا بود کالباسا کتی نون کالباسا با نون بازی میکردیم وقتی که چی بودی علیگ ملیگ نون داشت بعد موگم میاد مرا میگه که تو ما دیدم تو کالباسا آوردی من میگم تو نون آوردی میگه که کالباسا تو میگم نه اون میگه نون من میگم نون ته نه میگه خب بیا دوراکا میکنیم میگم چی دوراکا کارتا نداره بعد میگه که تو کالباسا خود میگی من نون بعد مرا بری کالباسا ما بری من تماشا کردم اما تلفن ما دسته توز را دلیچ نکردم دیدی آخه من تماما سنچای موگم رو تماشا نمیکردم نه که همین سنچش مخول شید خیلی سوال دهم این سحنه میدونی اگه جو پای داشتین خاک به ما بگم در یک توشتگی بودیم بعد یک برادرمون یک شادمان برادرمون گاش گفت که کوچکار گفت من یه سحنه را نقل میکنم همین سحنه را نه که حتما بکن گفتم چی سحنه بعد نقل کردم میرم اومد معقول شی اومدم موگم نقل کردم موگم گفت بیا آدم میرم میزنیم زدمش خیلی بسیار پراسموترای بگیم که 1.5 میلیون پراسموتر دارم سوال دهم بالا که بسیار جامعه هم که با کالباسا بازی نمیکنه میگن بابا میگه چی میگه با نون هم میگن ساسکه خد نمیگن نه اکو ساسکه در جا کالباسا قطعی چی نمیگن دهم بعد اگر دوراکا میکنه و خیلی برای چی آواز خوب دارید ولی سرایندگی نمیکنید؟ اکو آواز خوب من نمیدونم اکو بسیاری میگن که خیلی حافظ شب یک چند سرودم گوش کردن بسیار پرچیگا گفتن که کوچکار تا بسیار آواز چی داری مقصد که یک حافظ شب مقصد که تو حافظی میزبا اکو دوره حافظی میگذشت اکو وقتی ما حافظی میکردیم شکم نداشتیم باز اکو شکم موندیم دیگه همین اکو کوچکار شدیم نه اکو میخونم اکثرا تو نمیخونم نگو میخونم او که وقتی همین اگه سرودای حجبی شوا یک سرودی چی بود میخونم حتما و تشکر زیاد که در برنامه ما اشتراک کردید و با سوال هایی که
بسیار مخلصان میخواستن پاسخ گیرن، علاقه پاسخ های خود را فکر میکنم که گرفتن. با دیگه تشکر میگیم و شما بینندگان عزیز. برنامه چهره آشنا بود تقدیم شما از کانال تاجیکان گروپ. خیر تا برنامه های دیگر. برنامه تمام شد؟ بله. آنی بسیار خوب. ببین برنامه زور گذاشت. رحمت تشکر زیاد.